megalayapost.news. Haba penkut penwai no ya ka tournament bala tip kum ka 10 aside football tournament bala pelong negara nong kerla Hamadan di hal bagan hagathan benihat ka benihat proper football club kala ya ban khor ya ka nam ladu da ka bala ban penrem no ya ka Arpomer football club da sau gol la ka wei hagjing kun ka bala shongshit bha hadu ka tata nadu ka kelas step hadu ka kelamit ya ni tournament lawan penhaperda do ba prang singi singkli lingdo karat nong kerla kum gongsan bala sakhilang ru da jingdon lang ba Livingstone nongrum sekretari karat nong kerla ba Johnny Sim sekretari ka senjuk kirang ba snong banihat area kirang ba snong kinongilam karat nong kerla bat kibe de kiri orang ba kum gejing pun seluruh ka kunhun malapoi ka final na keleng ki bor penya kila sam ru da kasong pisa ka kunhun ka bajob bar kumju ru ka barem ringkat ke trofi bala sam ru ya senam simet bat ki bor penya kila pentip ru ba kete tournament on beteng ban pelong malau senam ban kentiu ya kakam yelek kai hapok karaj berok kawei. Ya kena ke tournament. Why kena ke senang kejumpi kandan berbor jingkul do kejumpi bagi kul sama ni kena yo sab hilang tamadan ke bagi tengah ada kerana ke bari ko kena jingkul yang itu di bawah namar bali ke kentiu ya sport atas nong kita kejumpi te kumbangi ai ku plero tim kala push ke final Abadi FC berka Arpomer ibale shooting berpoy hangane ke final berkunjur itu le wala tu chunala abang push ke final ini kita ai kan sim ba kadang hi ke job ke jam bilang persang jam ke senam ke bilang marba aglang karaj ke danggun kita nan bakin senam penang dan ke wedo si klub dan ke wedo tournament kita penyak ke national am di klub arti tim ke push ke final matang si bakin dia lekai dah ke disiplin kini lekai dah ke jai-jai dah besok tenar dah kido kata sport spirit kini lekai ngangit scam bapin dia lekai kata ke dur ke bayi tenar ma ngenrai kane ke tournament kamdai tang bangi ai tang mentah Henry kane ke tournament kate ke running trophy ngin peluang manus nam ya kane ke tournament Henry ngilade berpeluang ya ke tournament dakal league system Henry ngis new bokmo kapur kamsha namar kata ngileno ya ke not out system namar kila bun pelan tim ado laipu prat lagi tim pelapoi sekene ke berjoin jangan ke tournament jogi lapoi seki laipu prat tim namar kata ada nilai ke league match kan poi seki Januari namar kata nilai no knockout system namar kata ngakua baru kip hangna ki tim ki pelapoi seki final mata kasi ngadap da jingkeman simbon ngai ki durpat wa ipu jogi ngai ki player ki mulai ready ban yakun ya ke final ngai ipu iping buat kum juru ngakermen baru arti ki tim mo don yang wo bojob badu barem baru arti don hi bojob Henry wat kita mo apeng yakun don hi bojob don barem Henry ngakermen scam ya pi baru arti ki tim pendia Traycom Hamadan wat api remru Siliang daun rem siliang daun job mo baru atli tim pula berjob baru atli tim pula berrem kan lewat daler remru do persang yang haus dem banwan namar kane ke running trophy ngakermen scam kane tournament kan long ke berjob
Bat kanta magini kisi kumbalong ka sport ka de ka way ka latyo kamyo jam kumbalong karabor ka chakren ye kini tin kamtam ka ne ka de ka jingstang namar ka tangi ong ni aya ka interdong ki player lokal jongi kinyo benda practice lem benda lat lem benda lekai lan penki met penki pat Ramadan nang ne kistang kini lekai sisin gaski naik terdong siaka district level, daga district level, siaka state level, daga state level, siaka national level. Kamtam agane gisni, kalat yo kam yo jam sport kibun ba, kibun ki player kibayo melekai namai kalea, siaka ISL ngelabatong, siaka I League, kidon bun ba naga jela jom kibala yo lat benelekai. Meghalaya Post.news